I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi gameplay. Danas ćemo igrati Simon Says na Hypixelu u Minecraft Pocket Editionu. Šta se radi u ovoj igri? Ovdje se ćemo se kasnije na jednoj platformi i dobijat ćemo zadatke koje ćemo morati da ispunimo. Pobednik je ovaj koji na kraju 10 zadataka ima najviše bodova. Evo, to je ta platforma, tako da hajmo počnemo. Da uništimo glass blok. Uspjeli, trebali smo samo da uništimo staklo. Izvinite ako se slabije čujem, zato što malo mi je dalje mikrofon. Da li vatra zapali kamer? Ne. Ova igra zna da zabagluje pa da kaže da niste uspjeli, ali evo sad smo uspjeli. Zna da zabagluje da kaže na primjer treba da kaže yes, a ona kaže no, razumete, bagove, ali dobro, svi bagovi su urađeni. Ovdje nismo trebali da bacimo TNT, tako sam uspjeli, jej! Idemo dalje. Da ne postavljamo blokove, idemo dalje. Malo parkura, idemo dalje. Ajmo malo brže. Da ne stojimo blizu zlatih blokova, evo ne stojimo. A zašto će da puknut i da nestanu svi blokovi oko njih. Ako sam se ne treba da uništimo ovaj blok sam. Ako želite neke Minecraft mape, napišite komentari, također mi napišite komentari koje još mini igre želite snimam. Treba da uletimo do mjeseca, ali ja to ne umem da mi je zabagovao. Nismo trebali da uletimo gore, ali mi je zabagovao. Ne mogu da uletim gore, nego mi je zabagovalo. Fuck. Sad treba stanemo na zlatni blok. What the fuck, on mi ovako bave, ali ne, evo uspjeli smo. Idemo dalje. Šuti. Jeste. Dobro, dođi ću, pusti me sam. 2 minuta. Dobro. Ujebe, ti nisam uspio. Ljudi, nisam normalno skupala Minecraft i nahodili smo još jednu partiju i onda smo dobro. Naši treći smo sa 9 bodova. Ali dobro, raze, imamo pola. Nahodili ću još jednu partiju. I to je to, što kao se svoj mami da mi jedem, molim te. Inače, malo sam prehlađena, ali je bila. Sada se radi toga, ajmo, 3, 2, 1, imamo se prvi zadatak. Znači, lava flor, prvo ima sen, pa ovo roze koji, pa crveni, pa naravno, pa crveni i onda izađe lava. Ali mi smo tu i evo baga, ostane lava. Da bacimo TNT, idemo. Fucking. Uspjeli smo, Da ne uništimo, sad sam blok, mi gadimo u paklu i ne mogu sad da izađemo, bravo mene. Okej, nešto što smo izađeli lave. Super, sad makala se nabivati. 2, 1, dođe, nisam pravili pola, ja mislim da je pola metra. Ajde, ne veze, da skočimo sa ove platforme, ovdje i... Opala, bibi, znači ovo stvarno je kad pobedite. U nekoj mini kad treba. Da ne bacimo TNT, okej. Idemo dalje, opa. Zato živimo TNT, kifu TNT-a. Vidite, pa TNT mi ne hvala da propadamo kućne rupe gdje TNT pada. I hvala sam sa ona lava, tako da mogu bih se zaglavim. Znači da se ne pomislimo se. Ćemo biti bahani u ono crveno. U crveno ćemo biti bahani ako se pomene, vidite. Da su super, sam treba samo spomenom. Ja uspjeli smo i to, idemo dalje. Ajde, brže.
Nós nós стоимо на обои која не излечу, ево за зелено, ама срн, И нещо по-напред. Това ми отидеме, я се събитала и хели, супер. И ако се още грохи на това, омага, пишете коментар и поздрав. Поз.